Thupon Israel Tengule Ishay Bangubin Versana Nejin Formula Nekidin Numei Atile Hobung Sena Hiziin Numei Notinu Atiahile Hobung Chidi Low Sena Hikidin Chule Nunga Thieng Akitiahile Hobung di pathian hobung di kisena hiin tui tam ta tui pi akiti teng le mi pi ho nam ho pau ho seina a hi jin a hi chule leisi chunga leng ho ati teng le political leader ho seina in among jin a hi chule zukham ati teng ta le khepdha ho chu asei na ji a he zuwa ki ti teng ta le ki hil na di lo tin jong among ki jin a he achom thei pe na hi ti ho he ka hin koi mai mai a hin pathian thu na ngai thau hi te chuin sahem chum khat ma le si da ko na hung do kamun a he ama chu kel ngoi no wa tabong akini a hin chule dragon bang bangin thu a se ye chule ama chun banoi le si le sunga cheng chu ama ang sung among chan a he chule ama chun vanoi le si le sunga cheng ho zo si thi hela ki sat ki le do kit sahem masa chu a ho sa ta na hi chutia chu sahem min muwa chu mel chi na tin tang bol na ding tha hat ama chu ki pi a hi he chi a chu aman vanoi le si chung cheng ho asu lam vai a hi ama chun le si chung cheng ho za a chamza ma ki sat lem ki le do kit sahem chu alim khat siamun atin ahe chule sahem lim chun thua sei theina dinga chule chu chi sahem lim chu a ho lo zo si akitha theina dinga ama chun sahem lim sunga chu hin na hu a khum ding hi chan ge ya chu thanei na ke pi a hi chule ama chun aneu alen a hau avai chamlen le su hi chang zo si chu a khut jit lamu a him achalwa a hi ma mel chi na chu aban nei sa a hi chule chu chi sahem mel chi na amin chu a hi lo le amin mahol nei lo chun cho thei ta lo ding zo thei ta lo a hi pathen na thu theng isim naw I bon chi kai wa ding in he thiam na nei then di wen phathe e bo pi taw han amen tuai thu simu cho poi mol he jengin sahemi tiu chu abul pi ta chu satan ki seina hi kel ngoi no chu jesu seina a hi itiu hi ama wang chu satan hin ama lim mong mong a hung kilang lovin vanoi government lam kai lo pi ta ta hole ho thu lam kai lo pi ta ta ho hi man cha phata in a hin mang ji in Hichi aman cha ho zo se chu sahem ti a ane ki min voji a hi jin a hi janha chun sahem ja chom chomin a hi zilwin babylon te jong satan man cha sahem ane hi win medo persia te greek te chuting la roms government ho chizo nungin jong rom sa ko tui tam ta la ko na hung potdoh sahem chu izilubin a hi tuni jana wang hi sahem leiset ko na hung potdoh Israel ding wahi tuila hitalovin leiset hin ipiaver sa ding hitam tui pi chun mi pi tam ta umna gamsung mi pi tam ta avat sa ahi le mi pi umlo na leiset humol chun mi pi tamlo na mi thom na hin vet sa ding ahi ti chu akichen ngal jeng in ahi chi cho chom theilam pen lut jeng utivin United States of America tia anasejiu Columbus hoin agamu da o kum sangkha ja sagile som sagile gu vela kuna independent gal anasatpan sangkha ja sagi somgele thuma independent hinmuta gam chapangcha mihem jong be set lo na red indian te mi thom chakhat na gam ahi in hichigam khu hichichu kel ngoi no bin ahin vet sa kit in kel ngoi no
tabong ki ni nei atikidin kel ngoi no chat chu a hi pu in hichita hin gam chapang cha hi dan avet sa in gam chapang cha hung khang len ding avet sa hi chule mi hem thom cha umna a hi dan ho a hin vet sa hi Columbus le loi ho chun sang khat zali le som ko le ni a agamu do a hi in agamu do pano a hi in hichilai chun ise ma bangin red indian mi thom cha ana omovin India gam pumpi let nga sanga tamzo gam hi jong le mi hem umlo a hi vin a hi atam hi be vin a hi ama wang ise bangovin independent hin mu pharu chun sangkha jasagi somge legit July tha ni som ni leguba dan asemovin ke kai hoi dan asim pan tawin a hi March tarikh khat sangkha jasagi somge lekua ata a ahin man pan be bu chu a hi in he chu sahem leiset na hung kon do he ti ingo na jeng thei dan chu Bible le vanoya thil gui thung ho akona I shui to dingo a he ta na he ingai danu khat cha yong iman theu a he pu na he kel ngoi no tabong kel ngoi no ki ni ne ati hin ipi avat sa ding hitam ti hi isei khom di o hi America government khu chomlamin hin sein ka ding Europe gama Rome sa khu in sugan thedan na satta anei chu tho ngap chaluwa Mayflower ati vin kong sunga chun Puritan ati ho Europe akonin akichonovin pop letna kisugan thein na satta noya Christian hiding ti chu heso umativalovin popin atha mo le asu gan the mo ho tam ta chu hichigam onga hi zalen na ding hola kichon tha a hevin a he New York kong muna ga thunu chun ataw bin hichi hin kanu abin sa ji in hichi ho thua ki obbe na pop thone na savala Europe gam sunga kisu gan the na ho heson ho tho zo talowa zam ho chu agan thevin America khomol aga chut pha chat uchun New York lui kamachun kiven bit na imutawe ti in atawvin chua taw naw chu pakai hichikama hin pop zawlo Christian sakhu e phupi unlang hausa bay king itiu lengpa umlo na hunam umlo solkal government zalen na chu nei phu da pi ubentin kapumin ataw bin a he athum bang bangu chun ise bangovin government zalen ta khat independent government USA chu ahung ding do ta na he Hochi New York kopi chu naga visit ule chi Statue of Liberty atiu hi zalen na milim hi mun khada hin anatung do win hi tuma sanga chu akenga hi selfala len ta khat kilep dit dat khat asemo win tu a hi om lo ka hetapon hi chu amuna ega vet le tenji a hi chun so ta poi koi macha ki obbe na ta poi mizo si hi ki bangchat equal pathian min mu a ki bangchat hi ve ti zalen gam hi ve ti ata lang in a he te chun America government chu kelngoi no tabong ki ni nei a hi na chu azowa ka ga ata lang tabang banga chu mi pi kelhan na gam democracy ham republicanism itiu tabong kho hi in ade politics thu ase ngamovin ade lo lamo yong ase ngamovin ade yong akise ngamovin chuti chun alang khana sa kho na azong zalen na ipisa khu hi jong le min a ho nom po le thingbul hi han lang song phung hi jong le ade pathian ake ho thei a he koi macha nam phua bol thei ro atiu a he
Hetia chu agam dan piu a constitutional article amendment number 1 achun heti hena kiji na he athutan vai homna sangpe nu chu congress tina kowin miyoram la dunga congress party iti hauta ba hilovin parliament house athutan vai homna sangpen khu congress ati wa hijengin congress make no law respecting the establishment of religions all prohibiting the free exercise thereof ati win amendment number 1 unconstitutional achun kiji in awmen he Chichui piki say na ham ti hiti na say talaw han. Congress in ho khat se asim loading ho do ding ham khat a thu say na ho ai lo le hol mission thu say na ho jong abol do loading he tina ahong hita na he. Chule declaration ane win independent ahin mu pharo chun thu phon do iti diu ham iti say diu ham declare ti chu awmin a he chuchia thupun da uchu hichi hi sa pau chun hichi hi a hi in we hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life liberty and the pursuit of happiness. Tena kisunin. Iho pawa ipisenam tiji tihena say talewhan. Simpai na hinading dola anagon sa. Hichi hin na chung chang thu le zalen na chung chang thu ho ahi. Kipan na limlup na ho ahin. Mihim te hi kibang chada sim hi veti hi. Thodi hilchin jong ngai lo hela ama le ma ki hilchin sa tiu hitin akichin sa he ti chu kapamu ve ti na a he chutabang ta adan hoi sema government chu a hi in jeju gam chapang cha hinama jong le pathin ata sanovin in God we trust ti chu athupiu a hi in pai sa chunga jong aji uvin a he Chule pathin dan somjong hi athutan vai hom nau kingap nai na manguvin a he chutabang ta pathin hepum puma achi jing je uchun agamu yong chu zalen ta ena hung khang to tul jeng na he chuchi sa khu langa zalen na le politics lama jong zalen na chu chini ane yo hi je chun europa kun le mundang za chom choma kunin hichi gamnom ta chun akichon lut jeng ta na he Te chun sot lo chakhat in ahung lo pi ma jeng tan tu wang hin tu lai pawin super power ati jeng win gam lo pi pen a government len pe na gel ahung hi jeng tan a he hela bible zo se thelo chun chichi kel ngoi no ta bong ki ni ne nun nem ta phat ta gam lo pi ta chu hichi zalen na chini nei pa chu ahung pau do teng le dragon pawa pau do ding a hi ati jeng na he dragon chu koi ham ti I heaven a he satan devil gulpi akiti in thupon bun som la nia chun imovin a he chuchi dragon satan chun phat chi salai chun itabong ta ama chun na to ham ti chu jan tha in zil tawin Babylon government mangcha chun pathen mi te ho chu anasugan thejin Medio Persia government mangchan jong pathen mi te chun sugan the kitan he Greek government le Rome government ho jong chu anamang chakit in chuyo chun Rome sa ko papar Rome's itiu hi ain mang chakita he ama ho thungai lo chu tha ding he ti chu dragon chun compound ain neijin he hichi gam chapang cha gam zalen leiset gam onga ko na mi pi hung khom ho government lo pi ta hung hi do ta tu ni chan geya mi zo sin ade de akibol the now Christian hon nini ta init ovin Christian la ami phap khadin ni sagi ni sabat ni init ovin
Christian phabap khat in ni khat ni Sunday ni ene do a he e macha boina ompun he sabat nia adayu le kichemu bintin Sunday ni jong le anu mule kichemu bintin football tournament ho chemu bintin adayu le boxing jong ki shu binte ni khuwa chun koi macha ho thua chun ki do ompu bin he chutabang ta gam nom gam zalen a hi jing lai jin Bible in dragon power powding he ti hi thil ki dang ta khat he ke de he nam khat ki ti iti hung powdoh ji ham nation iti government hi iti hung powdoh ji ham ti chu veleu han government mong hi up powdoh ji dan hi dan kisimna legislative body atiu government in dan ahin sema mi pi ho mandinga ahin phun do ho hi government pau kiti chu ahum hi ji dan he chutabanga chu America government hin athutan vai hom na mun pi penu chu India gama e parliament u tabanga hi he building hi US capital atiu cha hi in chilai muna hi ke mange yong lim ka ga kila he ta ne he century hot chun ka ga kila o he ta ne he a duty po hot chun he chia hi mi pi na than do thutan vai hom hon thu atan jiwin hitabong mi ho chu congressman ativin US congress a hi house nita ehon Lok Sabha le Raya Sabha inei tabang wahi ama honong aneyu ahin chu Senate avovin upper chamber atiu chu Senate ati jengovin chuchia thutan ho chu ehon MLA iti ho hi hintin senator ativin ama ho chu atamu chu kumgup sung ahike de na he chule lower chamber zo chu House of Representative ativin hilaya mi ho chu atamu chu kumthum hi ke din he amo ho chun hinchilaya hin dan sim group itiu ho chu Legislative Assembly itiu Mizoram inei ta bangwa hi India gam Lok Sabha le Raya Sabha in vai a hop bangwa chu hichi capital a hi dan asimwa vai a hom jiu a he chutia chu vai hom na wa ko na thu chang hung potdoh chu government pau hung hi jeng de ga hita na he them gau thu se ho ijil chalu win thu phona hin great controversy chun mi khat hi ti hin na sun na he United States Protestant ho hi tuipui gala thagau ho na a kipumpe dinga bantung do masape na hung pang dinga hi ve ati na hi ten ta le galang khana rom thunei na to kitu chada pang khom dinga hung pang masape ni ho chu a hi bin a hi chula thil thum ki gom khom thunei ne noya hi hichigam USA hin sele pha het na zalen na kichot pha na dinga go rom khunung chu ahin zui ki dinga hi atiket na hi thupon kizi a thilki mu hot ega te ka hi le anaki tu le jengin a hi chule Bible hi anave kit phot lew han saya bung som li le gup chang ko chang soma golulaya thilma sa ho chu geldo te mi na je chu ke ma hi pathin ka hin adang ompoi ke ma hi pathin ka hin adang ompoi ke ma tabanga thilsim ki pat na pat ke chai ne ge ya phung do a golulaya pat thil hung thung lo lai ho ge ya pathin hin thil ki ti mong hi hung thun ma sanga abulla ko na hi ana sei masa chi jeng hi e pathin pau hi alo pi dan akidan na di sat a hi jin a hi amen ole hi cha sei masat bangchon Europe gama ko na ki choulut Rom sa khu su gan the na noya tho ngap taloba ho chun
Europe gamma sakhuna a ki obbe na chu ning kital waluwa kichon thau he iti tawin he chu ya chu Rome sakhu munpi Vatican chu United States Protestant gamkhun a hot penu khat chu anahin a he hiti chun hichi Rome sakhu a thiempu phapep khat ho chun America ga kholjinu chun phuba la na ta bongin thiempu sagi thakhat tan na that obin a he Rome thiempu ho chu hita bonga chu kitu moma majenga uile kel thapanga Protestant gamle Vatican Rome sakhu obbe chu uile kel sanga gimnei zo in akimu nom thon pon a he ai la thiam gau thu se zo sei khalo mong mong thu phon a chun in simovin he chi chun ama ho chu thakhat hung hi kit ding a hi atikit na he ki cham kit ding u ki pum khat kit ding u a hi Protestant le Vatican ki ti hi ki cham kit ding a hi Rome sa kho chi di lo hi ti chu ana phong doi na he chule USA President ho mong mong hin President le pop chu khun khan takren kom zui ta ni US President ti han eng fangin nge pop nge na ya an shat thin ki nei the US in eng goshan ma abi ka khun zama nei boxi laka John F Kennedy akon chun Vatican ngai kit na le gal chot do ding ngai chat na chu pop lunglai sa ding thanop na hi hong ping dot na hi Bush khang lain jong chule Obama khang lain jong chule tu in Francis phat lain jong John Paul phat lai Clinton phat lain jong hitabang ta chun ong ki gol ngai tawin a hi ambassador jong anaki sol tu jeng tawin a hi chutabang ta ki hoto Protestant le Rome sa kho chu cha chun America ambassador Vatican a umpa chun hiti hin a hin sein a he Thomas Melody ativin ama pa chun I believe that the United States is the world's only superpower and the Holy See ti chu pop to namun se na a he as the only worldwide moral political sovereignty have significant roles to play in the future. Their action will impact the life of people in all parts of the globe. Anatin ahe kidang ta in vanoi superpower nei America le the Holy See pop to namun amate ni hi mihem lungel put dan le government chiding dan vai homa pang ai thonin amani hen khununga thil hung ding dan mo pu na poi mo ta anei thonin ani thon ta mala na thil anei thon hi wanoi mihem te zo se chunga na sata na to ding ti hi ka ging chai ain ti ta na he chuti chun kelngoi no mel pu ta bong pa chu dragon pawin hong paw pen ta na he America gam government thunei ho mi poi mo mi min thang ho chun hiti hin an sei pan ta ban he sang kha jagit somgit le ko chun Reverend M.A. Gorchun na khode sat ti lo chu Sunday ni kiti mo nga na to lo de hi dan suke kiti chu madding goding a hi igam sung danwa hi lungsung lam le sa kholam thopi hi thun lut ding ka god a hi a hin ti na hi ti chu a hin phung do jeng ta ban hi dragon paw the jeng ta na hi Dr. H.W.O. Millington ati paw chun khu dan weather kiti jong hi ithunun thelo jong hinante Colombo district awang hi Sunday do sim do dinga hi Congress hi ithunun te ding o hi a hin ti na hi tichun mei tarik som ni le ko sangkha jako som gubla khada house nita vai hom na chun athulu now to Supreme Court chu anam dat pi tawin state thumta Maryland to Massachusetts le Pennsylvania chun
Sunday lo Sunday dan chu apong do jeng taw na hi unconstitutional article amendment number 1 a kiji chu akal ta na hi sa khomit hom zo minority ho in ni khonit u chol nga ni nisagi ni chu nitalowa ni khat ni Sunday ni chu mizo se nit ding a hi ti dan buwa chun apas jeng taw na he cheta chu dragon pawa hung paw do pan na chu a hi ta na hi chuta chun nisagi ni nit ho chu hung boy chal tawin government na to ho jang abang tawin mi phabu ka chu song kula jong chun ain hen tawin a hi ama wang chu wang phat zali ti diu ham wang sit ji ti diu ham Julaya President pa chu kapli ahung hitan a hi John F Kennedy chu hichidan chu ha ta chi pi chu a hi kit tapoin tu ni chan ge hin all cha in tu ni chan ge hin amum na lai na he hitia chu mithim ho chun Jerusalem ain kim vel ding wa Rome sipai ho akinung le kit tabang wa chu hichithil so yong hi hung hi kit a hi ativit a hi pathen mi te kigal gin na ding le akishem phana di wa kain phat api a hi ti in theologian thim ta hon agelo a hi chule Bible chang simu chun hichi leisi na ko na sahem hung potdoh hin sahem lim ashem ding a hi ti a hi in hichi sahem lim chi bai bo nom lo mong ho chu atha the na ding ovin hichi sahem lim a hi hina hu ha khum thunei na power kitu sa a hi ati a hi sahem lim a hem he na ding a chu sahem ta chu i he ro ngai ma sa hi iti ta bin a hi ole America ga machun Christian Protestant pang khom ho chu tu hin ahat ma jeng bin a he government khu athu jo jeng ding din munin akigelu bin a he ti hin hu so do ta na he liberty made June sang kha jaku somgit na pheng mai li na if Christian unite we can do anything we can pass any law or any amendment and that's exactly what we intend to do ahin ti do taw na he ipisena mi ti lai ho pawa chu hechi America gama Christian ho jo si hi ikipum khat over ikithu khat ule ipidan zong isim the dingo ipi yong le lo thing tai bol the diu hi hichu itu bule idoi u jong chu a hi jing na hi ti chun hangsan ta in a hin so do taw na he Rome lui pa chu an veleu han state thunei na to sa kho thunei na akikop ko ba hi le sa kho thunei na chun state government thunei na a control a ku na chu Rome sa kho chu sahema hungum pan a hi ta na hi ti chu he do nga jina he mi su gan the na jong a hin bol the ta in sipai thunei na yong chu hobungen a thunei na chun a hin mang chapan ta na he cheji chu janha chun ki chen ta ni mo taw na he America gama khu Christian chi di lo Protestant ta hung zo lo Protestant la hingal hi jong le a protest na ji penu pop pa henga kile ho zo se chu pop chol nga ni sim nit pi ho zo se chu hung ki gom khom mun tin ama ho chun thi hela ki sat hung dam do khit tua pop na to hi choi hoi dinga ke pum khat ding le ki cham dinga ahin to panding o hi tai ti na ahung hi ta na hi chi hi adi dan na ve to pe o hi den the Lord's Day Alliance and the Catholic Society ho thu se hi anave phot lew han inam mi te ki hu do ne nga hi le America gama Sunday su hingdingen
gam sungami ta san ho pan pi na ngai cha hi Sunday lo hi sima hunam hi manding hi ti thu yong hi ain so do za za taw ne hi ti chun Spirit of Elijah. Tony Palmer. Protestant lamkai thu sei min thang ta pa hin To turn the hearts of the sons to the fathers. America gamma thu sei min thang ta khat a hi in Protestant ama pa chun Roman Catholic ho le Protestant ho hi ki cham lo ho hi iki cham ki dingo he ti chu campaign na sata in bolin to a Pope Francis to hin ki gol ngai mama ai ron ne he Malikia kizi khu ahin chang thanin Protestant lam kai ho za chom ho chu hom pi le na chun pakai ni kholo pi ta le gim nei ta hong run masanga them gaw Eliza ka hin sol pi dik na hi ve ti chu chang thanin ane jin ama chuni pi hin bowling ham mi ti wa hi le pa te lung thim tu cha te langa cha te lung put pa te lama hi spirit hagaw chu ki chamna hagaw spirit of reconciliation ahi ahin ti ahi anangai thau ti ve And to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Ahin campaign thema majingen Protestant lamkai sang so masim sangza sim ho jo se chu ong khom ta wen he chulaya thu sei lai chun Elia na to pen ta chai le pa te lung thim cha te lung thim a he pi cha te lung thim chu pa te lung thim ta bonga sa ki da ki cham na thu hil chu a hi in ati a hi pa ati chu Catholic ho bung a hi in cha te ati chu Protestant ho hi a hi e ati a hi kum sang khat ma sang pe chun ho bung chu khat bo omen chi chu munia ki khanin salam ho bung le thanglam ho bung Orthodox ti le Catholic ti ta bungin anunga Martin Luther lin a hin protest ki chu a hi jingen ti thu ho chu a hin seyin tu a hi Catholic ki ti hi Roman ti na hi pon na pen tha po wa hi le na banu hin tungwin ati in peng tha jo sin na banu tungwin ati chun peng tha jo se chu Catholic na hi su ke ve ati pi na hi ta chun anu ho ho ta ve na hi anangai tha jingu ti ve Challenge for you. So the protest has been over for 15 years. kum som langa vel Protestant om ta poi Protestant pastor friends, if there is no more protest, how can there be a Protestant church? aye chu sangkha zako som ko apra chu Lutheran church ho bung hole a protest pen ta Roman Catholic ho jo se ki chamna thu sign and a bol nunguwa protest has been over for 15 years Protestant ki ti chu kum som langa zat chu ana tapu in EPGA ka Protestant pastor pi ho hin tu ni chan ge ya Protestant ikiti theu ham challenge ka bol na hi ve a hin ti ta na hi Protestant ho bung hung khom ho ko mal se hi ga ngai ki du ti ve This brought an end to the protest of Luther. tu wangin Luther protest ki chai tai ati hi This protest is over. Luther protest ki chai tai na thu thu na hi ta ve In 1999 this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement. But as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed.
Ole sobite ho sangha zaku somku achu Lutheran Church chu vanui pum hoba Catholic ho to ki chamna assign tawin hichijo kumnga chun Methodist ho to ki chamna assign ki win cheu yong chun Evangelical Church chom ho to yong chun ki chamna sign a bol ki win he chutia kum somlanga vel chu protest chu akechai ta a hi lungse mena ta san wanga hu hingna changti hi ipom so keyo hitelo ham ti a campaign ahin bol a hitan he Ngài tháp bệ riêng của tì. Preach you are saved by grace through faith alone. Và vang hi lung sen men ta san vang bo se a hu hing hi taw ve ti hi ka phong taw ve. Lung sen vang bo se he ti chu I phong khom taw ve na hi. Protest is over. Protest hi om ta poi. Ati hi. Helaya Mizoram ma cha hello helai mo lai wa hi. Pathian program chu achi na ding lo ma achi chi zengin achai na lam hung wa de hitai ti hi so pite ho tu ni jana hi ka her sanom na hi ve hitia chu tu achu protestant ja chom ho chu akim mu khom wa thu sei ngai thau win tham khat chu hichi Tony Palmer chun Pope Francis hi anake hu pi ma sat in hichi meeting ka bol na wa hin video conference in thu na hin sei ding he ti a anatip masat a he chi chu live a video a an ke hopi ngal a he ta de he che ama se hin sei ka ting ka so pi pa Tony Palmer to hin phat so ta na ka tong khom thon tan hi chi khom pi na bol diu na thu tan na vai hom ding du thu jong I hin sei pi ma san na ho zo se chi bai ka hin bo the je win ka ki pa the je nge hitia chi bai ka hin bu hin e ki pasa na chung chonin lung set om the jing na he pakai di ta Yesu Christa chi bai bu ding le akon ma tau ding a thagau thing pi na inei khom ding o he a hin ti ma support in he a thu sei chu aki chomin Joseph le asopi ho ta bang chun a ki te kai na he soldi, ma non potevano mangiare I soldi. Ai gupta gamma ne ding cho a Joseph so pite ho hung lai chun paisa chun nei na ve ne cho na ding chu a hin la paisa sa nga poi mo zo a so pi pau a de mo pau agamu da uvin ati in ti chun a hin pan ta na he ama chu Joseph danin hung kite ka tan Protestant ho nei dei povin nei dar hata win hin la tua hi tabanga hi ke malam na hin zot ki hi ka ki pa en kalung sevin a hi ati hi Joseph le aso pi ho akipom akingai dam bangwa tua jong ikingai dam ding o hi ti thu a hin sei pha chun alung thai ma jengo win khu mai ne win no masal he na hi Oh, avan lo me. Glory, glory, glory. Ropui rose. Come on, the man asked us to pray for him. Protestant hola a charismatic leader ati pau mechanic copper ati pau cho hung ding do in o alo pi le jenge hallelujah lo pi ta han te chun hung au do in he chu che chun Protestant ho zo si tha khela pop chu video a don but ding he glory glory lo pi ta han a he tin kapa ka ki pa e ati za jeng ne he pakai Yesu ka ki pa e toning da phone chu hin lan nang hung kal to win a hin ti ta ne azawa thu sei pa cho ko do he pop ko do pa cho ki chamna ding thu campaign hin bol pa cho ko do he I want you to video a message back. Video chu hin lan nang pop chu message ka thot ki ding he chilanga he ka din ding he ati pi he thu a thot ding my dear sir kapu data kalung thim pum pi in ke pa thu ka sei
he chi lam kai ho zo si tha khelin sang som sang za tha khela hi nanga thu ka hin sei no ma hi. And in answer to your request, nang e da chu ka hin don but nga ni na hi and with you, and we did so in the Spirit. thagau le ti ta be in nei tip naw le nei nge naw chu ka hin don but e ma bung som la kha chang som ni le lia ta bongin. Believe you receive them, and you shall have them. Na taw wa na thu mu cha mu san ki gelun lang hileu chu na mu diu he ti banga chu ka dei pe no chu nang ma to hin Is in the 4th chapter bung li na ami of the book of Ephesians. Efesi bung li mi kha Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Krista ai ki pum khat thei ma sang sewa ti bangin Of the tiang khan fullness of Christ. kan in pum khat ma lo chuan Krista a ti alo so We yang do khan bless you. We receive your blessing. na phat thei bu na ka chang win ke hon nang nang ma phat thei ka hin bo ve kalung thim pum pi zo sin phat thei ka hin bo win a he ka thagau pum pin phat thei ka bo ve ka tha hat na zo seven phat thei ka hin bo ve ka ke pau ve ka pu nang ma zalin pathin chunga ki pa thu ka sei ve te chun ka bon chi kai wa tha khat a ka hin phon diu he Be bless bless mal so mi nom ro changin all together. ai ti leang pathe bo changin mal so mi nom ro be blessed amen 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 Amen. amen vanoya chil thung ngai do chem gau thu se cho hung gui thung pe ta na hi hallelujah e pathin thu chun ama ho hi hung ki pum khat ki diu he tir na se ma sa na hi hisu tuina ta ini mu pan ta vin America gam Protestant lam kai ho zo se asang so ma chi mi hing ho chun Christian te hi ikipum khat ding wa hin tu ma sangin pop idei povin ida tha ta win hi hen la tu awang hi ta bong nun lui ho zo se chu sumil taw hi tivin ki cham taw ti ve ti a evangelical church ho methodist church ho lutheran church ho charismatic ho zo se jong chu ta sa chat lo thia ki ger ho zo se to lungki to ta in pop ko na chu adon but khom tawin he hetia chu tua hi Pope Francis John vanoi Christian ho zo se chunga a hin nei pan ki ding ahung hetan a he hela hi chi group ba chu zaunom lo helmi tham khat ding a hin ama ho ta chu vanoi mit mu adinga vadda ta muslim ta ala ding o he vanoi mi to kito to na nom lo mi koi tia hitabong mi ho chu tha the na dinga power Protestant ki job khom ho hen thunei na ai nei ki dingo a hin he he chi pen ta chu sahem lim ahung hi ring chu a hi ta na he Christian ki gom khom ho chun Christian chan khom pi ama ho group ba pang nom lo ho chu ama ho ni kho nit nom lo ama ho ne ta bong ne nom lo ho Daniel le Mordecai bonga avada ta umit hom cha ho chu hung dingu a he heta bong mi ho chun van noi mi hem mi pi thu job sangin kapachenu ana ka to u cross a had do pau thu chu ka job zo dingu a hi ati dingu a hi amen hechi America gama
Protestant ki gom ho hin ipihama tu penu chu tu a he mizo sin Christian ho zo se America kama Christian lo ho zong economic nga imachal thene ding ule gamla nam ki pum khat wai ki ngai lu thene ding win ni khat bo se in ding o he Hichu Sunday ni ho hi ti hi athu piu a hing jing zen ta na he Hichu dragon pawa ahung pau ding dan chu koi hi jong la Sunday ni nom lo zo se chu government za lo le hobung Christian pang khom ho za lo na a hi chu tiang le athil cho diu le athil zo diong ki kham pi ding a hin chu le tha the jong hin lai ding o hi ti jong chu athu lu na ding u chu ahung hi ki ta na he Thupon bung som la sagi chang som la thum som la lia chun ama ho chu thu khat akisavin atha hat naw le thu nei naw hi chi sahim chu api ve ama ho chu kel ngoi no chu to ki sa ding a hi ve hin tin kel ngoi no chun ama ho chu azo ding aje chu ama apakai ho pakai le leng ho leng a hi chu le aum pi ho chang se jong ake ko le hlan chum chu le ta san ta chi a hi u ve ati ama ho chu thu khat ki sading o hi ti hi pathian thiam gaw nan se ma sa in ahung goi thong in a he thupon bung som na se gi chang som na se gi chu Israel ding o nidanga Israel ding o hi jong le ga sim ma sa tading ka ti aje chu pathian thu a goi thon ka si a alungo su bukim na dinga ama ho chu lung khat a hi wa agam che u sahim chu api na ding wa pathian alungu a cho tho hi kichin nam thuta ki papi lu wa thu zo ki papi ho zo ho chun themo achan so ke thine ding wa pathian in chon sit na to chama ho ko ma thun sa ding hi atin sol cha pol thu se chu hi chlai ta ai hung ki bung thading ai ta na hi chutia chumerka ga ma khu Protestant ki gom khom pang khom ho chun rom ho bung Kishulema hungdam kit pop thunei na nei talo zakhat la som thum lakhat kum thunei na nei talo hungdam do kit hi anungi zui kit dingwa hi ama ilam kai pau hi dinga hi ati wa sahem ki that sa hungdam do kit chu mizo se chibai bo sa dinga Sunday hunama nit sa dan ahin shim do dingo a he UID lam ana hi be zeng na he worship lampang ana hi zon he pathian chu gingun langwa cha yovin vanale la tui khanglin la tui na zo sin sempa chu worship un lang chi bai bo win keti chu satan in a hot mama je chun sempa chi bai bo na nisagi ni hi sumanga athil sem ho chi bai bo sa a nikhat ni hi vanoi mi zo se nit sa ding a god he chuchilai ta America gama Sunday lo hung so le international Sunday lo in azui kit ding a he hichita chupakai yesuin vanoi ki chai kun le chang them ho chu la khom ma sa bin lang hal ding in kan khom uvin chang ta ho wang chu chang koi da ina chu koi lut ding a hi anati na he Hechi chang at khom ti hi masai iseyo mi theng la to eteu chu hi in pakai Krista hunia thil so ding chu hi a at khom ding a chu van ti ho hi ve chu chi chang ta ho at khom ma sang wa chu chang hem ho chu ki kan khom ma sang ding a hi ti chu pathin thu so hi amen chita chu ata in tu hin hong kilang ta na hi Mizoram thu so bu min thang ta hola khat in tu ma sang pe an so do chuna sim khom motive ho bung chom ki pum khat the na ding in Mizoram ko san ka sil din ding ago ve Mizoram jeng a jong hi chi hong thong ke tan America gama Europe gama Australia mun tinjosia Christian te ki gop khoma Adei lo sao protest abol sao adar ha sao pop to khom kit na dinga pan la a na to hi pathiena ko la thil pha bola ki gel dingu
phát chôm ngay ta parachar sa tiêu yong hi peng do jeng de hi heta bong mi ho chun pathian thu a kilung to na hilovin a ho bung ki gop khom na ne dingu sunday hi ki gop khom na guya cha man ding o hi doctrine lam a hi poi doctrine hi chom koi utive ki pum khat zo tive ti a hoi ta sana gui ta bonga satan hen mi alhep la no ho hi hungum ding a hi hinama yona thagau lama mitwa na api ho chun hi chiwang hi satan lhep la na gui mo mo he ti a het dingu babylona konin hung potdoh ventia vantil nina o changchu kami te ho amanu chon se na tu kha lo na dingu ven amanu a konin hung potdoh venti thu o chu heaventin ho bung tin zo sia pathian mi peng tha ho chu hung potdoh zung ventin ni khat ni sunday ni bible lo mong hi lung oi ta he chan kanani chu adi hi be jenge sempa pathian che bible na di ta zo a hi ke wang chun kanet ding ka ki chol di tai ti a catholic a ko na hobung ja chom a peng tha hoi ta ho zo se chu hung potdoh zung ta vinten tua sabat ni peng la peng tha lo ho sabat ke ti Ephraim ke ti te Judaism ho thagau thing pin tha na nei mong lo ba sabat ni na sabat na ngol jem ho hi sep la hi vintin sunday ni na lama kile kit ding hi ve thil ki khel to na sata hung thong ding hi he chu shaking akitin ki sep chil na ti a hi in patip na gim nei ta tia ki sei jong a hi government american government thunei na chun Protestant American Protestant teto thunei na an nei tawin hechita chun adelo saw Roman Catholic lama chu ainingat kit ding o hi athope le izakai Sunday ni kho zo se yong nit kit dinga a worship sa kit ding a hi henla hechita le chun vanoi hi kinil na len ta hung potdoh ding a hen Krista le Satan kidona atop na koi zo hi worship a pha ham pathian chu koi ham Jesu Krista ham Lucifer zo ti chu hung kilang che ding a hi in chi chu thiam pu ho na to na a chun pathianin vet sa ding nein anata lang ta na he Babylon chun sana ki sim milim dura phai chamachun Nebuchadnezzar lin ana potdoh in koyong le hi chimilim holo zo se chu tha ding mei ko wa chu goding a hi ti dan asemun a hi he chi dan ki sim thu chu gampum pia phon do win chu leng pa thu pe le government thu pe ki cha yo se chun he chi milam hi chebai abu win akun so kai ta na he henla hichlai ta yong chun pathian mi te Daniel loi ho sadak besak abedego ho alung sungu wa pathianin adan thuji pi ho chun pathian ama na ka to jing pau chun me ko nga ko ni jong e hu do theina vinte e hu do lo wo jong le o leng pa milima nga he ka kun lo ding o he te in adon bodu bin a he leng pa lung hang chun me thum sunga chun apai lu tan chi ngam a hi bin a he milima nga kun sang chun milim howa mi pi ho to ki pun kho ma thakhat milim howa dam sangin pathian bo chi bai bu a milima nga kun lo wa chi athan zo a he hallelujah Hiji chu i ho i masang wa thil hungom ding vat sa na jong a hi kidin te chun me thum sunga apai ven hinama jong le me gim cha jong anam po bin he ama ho ki kan na gui chu atanin ama ho la a ho pau pathin chu ahung omen a he
mấy thil bol thế nên ý mà cha à khỏi bồi bột he sắm rằng khát rằng aka bồi in mấy kim rằng anh bồi he bắt hiện chút thằng vật han America gam vai hôm na sang penin Supreme Court chun Sunday ni dinga mizo se ahead sa le International Sunday Law etiu vanoi le sit pompi la zui dinga hi tua khu America Supreme Court a khu judge mi ko ta omoven to ma sangjap chun mi khat a thi in chi chu Obama chun koi ki ding anomin hinla kilhan phat hong hi ding hi tan president tha pa in bolta hena ti ji ovin tua hi Donald Trump in hi chi pa khel chu a hin koi ding a hin hi chi mi ko hola a mi gup hi Catholic mi a hi so ke na hi thu phon bung som la sagi chang som la thum som la lia ama ho chu thu khat akisavin atha hat naw le thune naw hi chi sahim chu api ve ama ho chu kel ngoi no chu to ki sa ding a hi ve hintin kel ngoi no chu na ma ho chu zo ding mel chi na ni chu hi chlai ta hi hung ki mu pan de hi ta na he chu teng ta le chun van noi ya mi zo se hin international a hung ki zop chat ding a hi tan mi zo sin Sunday ni ko net ding hi chu sa ko thila jong a sei lo ding o a he economic adding in business adding in niku khanai ki chol so keiwa nigup su na ito so keule ne hol na a imachal ding to dal theding he ti ho a hi ti ho chu atubu khat chu ong hi tan he kinil na len ta ding chu ni sagi ni ai ki chol di hom ni khat ni ai ki chol di hom ti hi ong hi tan he hi chu mitin lungsunga patip na hung hlong de he teng ta le Nebuchadnezzar in thupi ebola mi tampi akun ta bonga chu Lagau thiengin vana api lo hole cross apin thana di ta nei lo ho Jesus Christ to ki gui zop na hoi ta nei lo ho zo se chu government le ho pang khom khusan chu ado ngam lo dingu a he chuteng le Sunday ni kho chu anit so ke di wa he anit nom lo wai le government na to aban dingu ngai jin athil chau le athil zo diu jong ki khampi ding hivin chuti lai ta chule tua protestant ho bungza chom iti ho press Baptist Salvation Army UPC Roman Catholic akon jinga jong hi pachena dinga ta san ta mi peng tha hoi ta ho chu wa amudung zui wa lamzot ho chun Pisi hitan tem Sunday ni ko anit nom lo je wa su gan the hi je ngo hi thil cho le thil zo jong a khap pi je ngo ipisi ham tia alung sungu chu lagau thing chun a hin salwa pi dingo ke wang chu hi ta bang Jesus Christa het to sa na nit a Jesus Christa pom ho hi ama ko ma ka zau ding hi Bible chol nga ni di ni sagi di sempa pathian chi Bible ni kho hi kan di hitayati wa asanga he chi Sunday ni kho ni ho la ko nai hung po do za ding a hi na he pathian chu thang wa han chu ten ta le Christa thu se chu hung gui hung kim di a hitan ka kel ngoi te chu hung khada pol khada hum khom ding a hi ve a ching hoi khat to ati chu chita a hi ongoi thong ding a hi Sunday ni kho hi chol nga ni di a hi poi Bible in ki hil na a ni ding in khat cha se poi ti chu min a het nung ziang a jong mi pi ho ki cha ji le ho bung ngai lu na ji a ama dinga thi Jesus Christ cross a thi adal a Sunday ni ding go te ho hi alung sunguwa achal pangwa ngai to na wa hin melchi hitawintin sahem melchi na chu datta anei duty na a hita na he chutabang ma chu hi teng ta le chun alhang mi pi lunghan ding jong kho salo government thune na jong ki chalo Jesus Christa bo ngai du ho chun
Bible na say bang ta a sempa a thado pa Jesus Christa hi chibai kabu ding a hi ti a chol nga ni di ni dinga hang san ta hung potdoh teng ta le chun alung sunga pathian mel chi na chu thagawin anam dat pi kit ding zong a hi amen chi chu bol zo hung hi hi teng chu le su gan the na sata chu may al chu ha sa ding go in satanin pan a hin la ding a hi hin la hi siteng chu le ipathenu chu ama ging hoa dinga chu thim me lo de hi jan dang teng le izil ding chu hin a jang le tham khat in sing ka ting sum thleng sagi thu phun bun som la gu ba ki sei khu a hin thei tha ding sahem mel chi ne ho chunga chu nat na sata a hin thun sa ding atui don ding ho chu thisan hung so ding nisa sawal chuna mo chu asa gap diu muthim na sata chuna hin tom ding o kana bol khil zo wa hi ti chu awai ge nung teng chu le ki hedo ding o hi we hin la am ho ading in kisi na ding ni kho om ta po na he am ho ding in kisi na ni kho chu awai ge ta na he tu hi kisi pha da hin tu hi thu ta hol pha da hin tu a thu ta a het pom ngam lo ho hin azo teng le apom ngam de lo de o he monagama umen lang zoldan gam no ma chu jong le chun I na ti de ma ti ba nga chu thamong ta yum lai wa su gan the na om masang jinga bon pom ngam lo he la mi pi ki cha ho chun government le wanoi mi hung pang khom phat ting chu le alung han naw le apan khom naw chu iti lai hi jong le a thu ngam lo de o he thagau thiang chu thasam ai ta na he ama wang chu thagau thiang gonu nong thilbol the na chang ho chu pathian hing mel chi na chu achalo ane ta ding ji uben hi chiting chu le Jesus Christa lungput cham kim chu anaki koi di wa hitan suling thei hoi lo helen su gi cha thei lo hela am ho lung sunga chu Jesus Christa chu dat khe ding hitan alung sung wa chu ti ta be a thulu da ta to ding o he ta wen he chuteng le pathina mi te chu a hin mel chi ding a hin sil ding a he ta na he pathin mel chi na sil hi hoi om ha mana veu hi te esai le khabua bungge chang som le guba bind up the testimony seal the law among my disciples heto sad na hi geldo in lang ka se juitel a hi chi dan thu hi mohol nam den ta silin ati na hi pathian thu som pe a ali na hi pathian mel chi na hi dinga pakain anago na hi chol nga ni theng ta ni ding in geldo jingjengin nigup sunga nang man na to ana to ding a bon chane ki to ding a hi ni segi hin ni wang chu pakai na pathin dinga chol nga ni kho hin nigup sungin pakai pathin vanle si la sunga thilum zo si a semi ati in shil kiti mo mo nga hi ane pamin ataider a hi na le agam lit dan ho territory ho umji a hi Abraham Lincoln sil ivat diwa hile Abraham Lincoln minchu umin ahina title chu president agam kolka sung chu United States of America chu sil na vet sa mel chi na vet sa chu hi pathian hing mel chi na itiu hi chol nga ni nidin ti a hin ana umin a hi pakai Jehovah chol nga ni nid ding a hi ji a chu Jehovah min chu ding a hi a title chu pyam itiu le sempa creator nigup sunga vanoi leiset pompi universe sempa creator chu ama cha hi tina hi ahile alengam alet na ipiham tille van leiset ahita na hi hechi chol nga li chu pathina mi te mel chi ning an apin koi chu amel chi sa ding ham thagau thianga email chi ding wa hi ati hi thado ni khwa dinga mohol na kenam naw pathin lagau thiang chu lungphat mo sa hi on iti email chi diu ham ipia chu email chi diu ham them gau Ezekiel mangchan pakai hi tin se ethical wal chun ke ma hi ama ho su thiang pa pakai chu ka hi ti a he thene divin keile am ho ka amel chi dingin chol nga ni kho jong hi kana pe chule ke chol nga ni kho ho jong su thiangu win chu ta chi hi chi ho hi no ho le ke ka amel chi na khat a apan theya pakai na pathenu ka hi na hon na he do the ding win he chi he pathen thu a hi mi hem sem thu a hi pon he ama wang chu hi chi teng ta la chun Sunday lo ahung hlun teng le thagau thiang zau lo wa hi chi pathen mel chi na chol nga ni hi koi machan anit ngam lo ding a he
ani thelo ding a hi he chi pathin mel chi na sabat ni nit ding a chu thagau thinga mel chi ngai hi ve chi chu Bible say dan a he koi ho chu pathin na mel chi ding ham koi te na ma mel chi na chang diu ham Ezekiel bung ko chang li a Hopi hi khol su helin Jerusalem ge yin chule asunga thedum ta ta thil ki bol ho ji a gimgan thei thu a peng peng ho chalpanga chun melchi na ga bol tan ati mi zo se hi melchi lo diu he wan noi chon sit na ji le pathen dan su ke na ji a Hopi sung chon sit na ji a gel thei lo wa gan thei ta ji ho John said na thet bol zinga Krista jing jing ho pathin in ama ho cho melchi ding ho cho hi bin he amen ai la sahem melchi na chu pi hi tan tem pathin melchi na opposite hi jing jing de he kel ngoi no chu jesu hi in opposite chu sahem a he pathin chibai bo na opposite chu sahem chibai bo na a he hobung di nunga thieng opposite chu numei notinu chitabang ta chu ki opposite chat a hin pathin alhagau thieng chang ho mel chi na chu thu sompe alina ni sagi ni a ka chol nga ni kho ni oven lang ke la ka mi te ki ka mel chi na hi ding hi ati na he satan chu hi chi opposite chat a chu mi te mel chi na chu ane kit ahong he tan he he chi sui ti hin imu bin he he chi chalpanga zagup somgup la gup kizi lang hi hung hilo hel de he Catholic record September Nikhat Sangha Zaku Somnila Thuma. Sunday is our mark of authority. The church is about the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Hichi Sunday ni khun na thupi hi Catholic ho bung ho thune na mel chi na hi. Satanin ahin mancha Sunday nit na dinga thu hin bolpa dan hin sim do bulpi pen ama mancha ahi je chon ama ho melchi na ahi win hobung hi Bible chunga hi hechi sabat ki khel the na hin hobung chunga monge ti akichi na hi ahin tiu hi da na hi chule Henry Duvel Beer and Abridgments of the Christian Doctrine chun be songa legida Catholic officer thu su iti hin simdo be Catholic hobung thune na melchi na chu sabat nit na ding khela Sunday nit ding hi ti thupi asim na hin akilangen Protestant hon Sunday ni khu ani do le Rom hobung thune na hi kapamu we ti ata lango a he ati win a he neo the jing in a he hi chan thu ta Sunday hi inin ngam na lai diu ham su pi te ho Rom te thune na ga ki kop piu a hi jing in a hi melchi now melchi na chinia chu hoyo chu kilhan diu ham Krista le amelchi na chu ilhan diu ham Satan le amelchi na jo chu heche thil hi Paul thil mei jong a hi pon he Krista le Satan kidona a hi zo na hi amen 7 day le praise ti mei lam a hi pon he UPC le salvation ki ka jong a hi pon he Krista le Satana ki ka a vangal ki sana ko na kinil na hungum sa hung kidal to pe athu kichu pathian dan le athu pe zoba Jesu Krista khunung zui dinga ko na le pathian dan su ke a Satan nung zui dinga ko na thuni ta kikal to achu akichai na ting le amang e pha di o hitan masang wai har me gedona ilu di o hi hechi chu pathian thu in e hildanu chu hi in izil chen mama diu angai jin a he me pha khan in computer chip ti ho me chu in ngai to bin bumna thugu a hi in Aadhar card ki ti ho hi pon he Aadhar card chu ga man sa jing the jong a hi nai man sa me the ho a hi Satan in email chi di o hi poi man sa me the yin ole chalpa nga mail chi ding ki ti hi pi se na ham na veu te Bible a ko ni nang mana ma ho hi na ba gam pai a hi tan ama hon la su di na chu akisan nom po bin he amai changu chu sompi sang na ta zo uvin lungkhel ding anom po bin he sompi banga ta kile heinom lo chini pi vet sa ham lungthim hilo ham alungthimu ata sa ovin akile heinom po ve tina he chalpang chun lungthim hi vet sa hi symbol
ahi iti taw na hi chalpang hin symbol idei hlan naw avat sa hi frontal lobe kiti cho hi Zakaria bung sagi chang som le nia alung thimu yong som bange ata asa jengun ahin tiket in Jeremiah in alung changu chu som bange ata asa we ati to alung sungu chu som pi ta bange ata asa we ati hi thil thakhat ki se na bo ahin a hi kampau da nga ki se me ako ke bang pau ke bang me a hi I he thiam na wem chu ji a chu pathenin email chi de deu chu I chalowa a hi banga chu sahemin mi te email chi de deu yong chu a chalowa hi chi chu alung sungu wa thulhu na iga simu wa iga tu na chat u chu seina a hi in hi chi chu khut le chalit avat sa chu a hi Samuel khatna bung som le gup chang sigia ahin lapaka in Samuel za se in hi chi pa he lim su email put le sandan hin vet dan a je chu ke man ama yong kala lo hi bo ve ipizene miti le pakain mihem thilvet ta banga ave ji hi poi mihemin wang apulam mel put ave hin pakain alung thim sung zo ave hi ati pi e UID card pakain ahin vet silding a hi poi nalung sunga chu pathin dan na zo ham na zo lo ham ti chu apatip ding a hi na he thi mam chi cho hi zo na hi Jeremiah bung som se gi chang soma pakai kiti pa ke man lungil ka khol to zin lungthim ka patip zin hi hita chumitin ama lam thla na ho dung zuya chule ama na to dung zui chi a thil ka pi theine dingin atin adar card holele pathin a hi pun hi nalung sunga chu pathin thu na job hinam pathin chu na worship ham a hi lo le mihem sim thu cholni ti chu pathian chol nga ni a worship na bol ham ai lo mi hem thupi a nalung chim dei hlan na a chu mel chi na chu namdat hizoding a he khuda mel chi ding kiti chi piti na ham khud jong symbol tho a hin khud kiti hi thil bol ver sa nan bible in amang chajin dei sa na hole dei hlan na ho jong ana ko sa jin a he khud je lamati hi choi hoina ne na te dei sa na hlan na tina ho a hi in pathen thu sanga mihem thu nakil hanta in Krista le satan ki dona ki jing pe a navot man lota chu Krista hinga pilova satan man cha mihem sem thu cholnga ni nidinga nana petan navot chu nana vot tan ga tiu hite nalung sung deil han na in pathen thu sanga mihem thu nakil hana nakitu zi a chu nisagi ni tengle na khonin na na tongin ni khatnia khut na to nakichol san teng chule na khut to nalung thim to na del han na chu satana hinga phata chana han theng sat a hita na he tina hung hidinga hin chutabang ma achu nisagi niana na to na bansana na khut na to na zo se yong na haisana nikhat ni wangle na na tongtan mihem na za lowa satan yong na ki cha lowa pathian na worship ma na lung thim bang ta a na khut in jong a hin zuya hele na khut le na chalpanga mel chi na ti na a he ipi hi jong le na khut te nin na to ding a tham kha chan chu tha sunin tong jing in a je chu na ngen na zo na ding noi bi ga ma chun na to ding jong a beitan lungel na jong om pun het na le chi na jong om ta pui hi chi phung mi te hi na kamovin e za boluvin alungula ke a kunin gam thata a hi ama hon thu hil na wa mi hem thu pi jing thu a hil ji oven e ho bu jong hi mo a hi ati a hi ka ye sun wan wei ki chai ni teng le a sei ding a hi ik ngap tha na mong mongoi ho bung bol dan e ho ngai dan practice in a ball ji danu tradition in a ball ji danu ti a ik ngap tha dingo a he pon a he cross ai had do pau paka yesu Krista thu sei le hi chi bible la ki ji ho mong to hin ki nga na thei sun chu a hi amen vanle mangin ten ka thu wang chu manglo ding a hi ati na he he chi pathian thu mang theilo wa ki ngam tha ho hi sahemin azolo ding ho chu I hi win a he sahem le alim chi bai bo nom lo ho I hi win a he America government in Sunday nit na ding hi hunamin
nit na ding thupi hin siam na mau jong le America gama Protestant ho zo si le vanoi le set pompia Protestant ho zo si in Catholic ho le milim ho pangkhomen Sunday nit na ding chun pangkhom cha kheu jong le ipathin pau ana ito pi pau chun mela akon jong e hu do theowin e hu do ding hi jong le Bible la jong lo chol nga ni hem hi kanit lo hel ding hi ti ding mi hang san mi lakhala sang som di le li chu pakain ane ding hi hallelujah hichimi ti hoi gan the ha sata tho do ho cha hi win aponu kel ngoi no thisana ki sop theng hi we ati na hi imasang wa hi mel chi na chini ding a hin khat chu ni khat ni le worship ding mel chi na hi pathian ho na mangcha shim ding a hin koi hi jong le sahem le alim chi bai bu zo se chu sahem mel chi na chang ni ho hi ve pathian hing chi bai bu a worship ho zo se chun pathian mel chi na chang ding ho chu a hi ki ru bin a hi chua chu sobite ho e ngai lu ba pakaya sun kitchen ta a e hil masado a he ahung thun masang pi a jong Bible ane sei masat tua imit mu wa hung thung imit mu ta wa hung thung cham kim jing ki job khom jeng ho hi pathian thua ki pum khat na ta jong hi de lo wa ho bung mina ki mo gop khom na hi man tha na dinga ki gop khom na hung hi te ding a he kilung to na jeng se jong hi aphadi pon he kilung to na di a hi nga lo wa hi le pathian mi te ki pum khat na ding u chu Jesus Christ le a Bible thua bo wa hi kilung to ding a hi amen Bible to ki tu lo hela ki pum khat le khom ki ti hi pathian in pum khat ati chu a hi de pon he chia chu chang them ho ki gop khom na zo a hi Chule tu hin vanoi le sida thil thung khat mong lo hong thongin ongoi thong jingen US Congress ki khop na a Francis sun thu a sei pan tan a he pathian thu ya thung di chat jing a he adei mo sao a hot ma mau a protest sao hinama jong le tu wang hin pathian bang lewin thipi hela chi a hung dam do kit he Vano hen a worship pan kitaw na he. Chuzia chu European Parliament ho a. Thu ase sa kitaw na he. Europe gam chu ta bang ta a op khoma sugan the pa. Christian zo se sugan the ya ade mo sao. Ada ha pau chu. Government hon azabolubin khut abengubin. Akipa pi kitaw na he. Chuje chun US capital jeng ajong vanoya thil hungai lo athun khat le na in tu ma sang jap chun pop chun thu aga sei jeng tan a he UNO ajong chuta bang ma chun thu a sei sauben vanoi hin apa ke pa piu a he tan a he The Pope of the Holy See. So, the Pope of the Holy See. Capitola an lo worship tani chumale The Holy See ti chu Vatican lal to na lo pa sei na chu a hi in athu nei na a chom thei pin sei jung jeng oten thu a sei joben UN a thu a sei sa ki don UNOA tiu Vanoya United Nations Organization kiti yong he Vanoya chamnale lungmon na thun sa ding hin pop ti lo kinep na dang om poi ati ki do bin he hit bang ta mi na vat sang pa a worship pa he Bible thiem gau thu sei gui thun na chu he Naciones Unidas UN a thu a sei sau bin an lo me em ai we no chuan kut beng in an lo mani chua thu sei azo a hung do chu choi hoi na special ta coil hon la sa na anane yuven Argentine la choi hoi na sang pen ana pe o he
ตุไลทิลโซฮอนเฮดูเลอิมุนากุนาข้าพาระฮิตายตินเฮจิอุวินเฮจิฮิกเซฮีตัววางเห็นอิตาสันติไลสังวินหูหิงนาดิ่งอันไอตันเฮจานฮิกิใจดิ่งฮิตายคูวาดิ่งโกนฮิตายฮินดูฮอมุสลิมฮอสาขุดังฮอโจเสจุงาทัวหินในเปเปฮิตานเฮอันนี้เวจิงอุเตเฮ้เววินไงตัววินบุดดิสฮอมุสลิมฮอนจงอวอร์ชิปตาวินจิบายบุตาวินเฮฮินดูฮอเจียงอินจงจอยหอยนับปนโลปีอสิลปิวินเฮเฮตบองทิลิทิลุมเทเฮติอาเกลพดิงกุยฮัมฮาวโยเสียจุงอาหงกิจอยสังดิงเฮปัทเทนฮาวินกิสนาหงตัวหงกิปัทเทนซาดิงเฮเฮจิสเฮมที่เฮลักิสัดหงกิเลดอกิดเฮวันเวลสิมิโจเสียหินเลขบัวมินกิชุนโลโจเสียจุนปัทเทนจิบายบัวอบูดิงวะเฮจุจิจิบายอบูนาวจูจอลนี่เสียมทูซันเดย์นิดนาเฮหงเฮดิงเฮตัวนี้จานหินปัทเทนไงลุนซาลินกุนจูตาลอลนัดยังเละตาสันนัดยังไงตัวลวินจานเสียนปะไกในพนดอกเสียนเฮจิกระดมโลสุนจูฮิตายวันนู้ยกระดมนัจิดังอมปุ่นเฮช่วยจุนโซปิเดตาเตหอจันกิจายที่ฮิตายขวาดิ่งคนฮิตายสันเดย์จอยหอยนะหินวันนู้ยเลยเสียโลดิมเจเจเดหินมุสลิมฮอละเจียงอาจงไอกุปตากามาจีขวามวินFriday นิดจิงหอจุน Sunday นิดดิ่งอ่ะเกี่ยวกับนว่าเหตุนั้นเฮรัสเซียก็มาจัง Sunday นิดสู้แก่ดิ่งเหตุนั้นเฮมิโซรัมเวกิรุเตก็ฮอดจีแล้วก็กำป้าหอยโลจีฮิโลวินเลขากิจีดุงจุยก็ชิมดอเดเฮก็ยิ่งมาจากก็เสียเสียโลเดเฮปัจเจกนิดจงจังอ่ะ Presbyterian หอบุงทุสุจีอ่ะ Reference หอกิจีหอโยสีน้ำมูวินสานิสอมละทุมสินัดขอมปีจุนกัมปุมปีอาหอบุงเล่ปัจเจกนัดตั้งหอดินมุนเวทาวินปัจเจกนิดดันจงจังทัวอิสราเอลวาลตาวิตีกิเฮอินที่ปุยหอยนักกิเซียมทักพักิเลตีฮิพาอสันเฮจิฮิสินัด Executive Committee จุนอบอจูยวินอโนยาทูเฮหอบุงเจ้าเสียนอีกิไกหอยนัดดีว่าอิมันจะสู้แกดีว่าไกน์เฮสานฮิเวปัจเจกนี้คริสเตียนเตจอลนี้ปกายสุชีนาอากนาทอดอนี่ฮับตะขณะนี้มาสเปนนี้อันนี้สกีนะฮิโลวินนี้มาสเปนอหินฮิจินิโคฮิโฮบุงเงินฮอนาปัจเจกนี้โฮขอมว่าอัทูอิสราเอลนั่นดิ่งเลยอามาอิจอยอันนั่นดิ่งนิโคอาดิ่งเงินอากิมังจะจีเอ็นฮิจินิโคอินดิ่งดานุจูฮิติฮิเฮฮิจินีฮิซันเดย์สคูลาปัจเจกทูจิลนาดิ่งเล่เขาวินาปัจเจกเขาขอมนาดิ่งเล่เขาอินพลังปัจเจกทัวเขาขอมนาเล่ลัสสะขอมนาดิ่งมันอภานเฮโฮจินจงจังทูนั่นเล่เทียนทิลโฮจิเล่ไอโลลาฮัสนาอิพิฮัมขัดจีฮิโลวาฮิเล่ทิลดังวางาฮิจินีโคฮีโฮจินชีดอนั่นเล่ไว้ทุนน้ำมันโลดิ้งอเฮวินอเฮสุมฮอลนั่นลำอเฮตีนะใส่กิดวินอเฮสุมฮอลนั่นลำชีมองฮอจูบอลโลดิ้งดุการฮอนสติงละชีดอวาดอทิลเลียนฮิเลทิลเนวฮิเลจุเลไอโลเลโจกิติฮอมองบอลโลดิ้งอเฮฮิจิเฮปะเทเนียบอลดิ้งต่ออกิลอมปูนฮิจอยเสียจูอามาสังบอลเทโจเสียจูนบอลมาสัตสู้แกดิ้งอเฮกิจิบดิ้งจงจังทัวอาเซดานกเวลเตกิจิบน้ำมันดังฮิตาบองอินเดอร์สตาเดียมมาสปอร์ตเซ็นเตอร์เล่กิจิบน้ำมันกุนาทิลดังฮิจงเล่ปะเทเนียบอลนบตีหอฮีบอลโลดิ้งอเฮฮิจินิขัวกิจิบกิติหินปะเทนโฮนันนัสตาอินัสุเสเทียนฮิจิยาจิฮิจินิขัวฮีกิจิบนั่นเล่กอลนบบอลน่ะอีพิเทลฮิจงเล่กอลนบทิลหอบอลดาฮีฮันจุเลขุสุงทิลดิ่งดานหัวปะเทียนหัวนั่นแหละหัวบุ้งลำทิลฮิโลมัวจีดังวังจีแกขบข้อมาคอมมิตี้กูกิติหัวจงฮิจินิโคหินแกบอลดาทีเล่พันตีฮิอะเฮนัตโตเลกุลวะจงจังทูอโลเทโลอะฮิโลงาเล่นัตโตหัวเล่กันซาทาอาสุติงตาเล่กุลวะบอลกิติฮิปัจเจกนี้ต่ออากิตุปเทปนบอลโลอภานเฮฟิสิกอลวาลจงเห็นปนสอบกิติหอไอโรเล่ที่ขบดิ้งดอนโลเฮลาดัมโมกเวตสเตนตาเล่ที่เตกัลฮามอนกิติหอไอโรเล่กัมปัมปอดกิติหอที่หอโจสีปัจเจกหัวนั่นต่อ
kala hi ji enjoy zo si hi pathian ni chun ki bol da le ti hi a hi pathian ni hi iman dan dung zui chadu wa pathian ho na pha na imanu wa I ho di opoi mon hi pathian ho khom na gel kho ding le pathian mina ke pol kho ma zau jing ke ding in Christian ho zo si chu ikete movin a hi Silai hen amin sign board ho cho movin upa zo le na secretary Mizoram Synod Pulal Muchoga Mizoram Presbyterian Synod hon min sign board ho hi so pite ho hi chi thili pizia hungum ham hi chi thuk ki sho do a hin Bible chang khat cha yong pan sa na ding aum pon a hi ama hon jong a pan sa pu bin a hi ho bung thusu a hi top jing na hi pathian thui na sei ti mong mong aum pon a hi hen la hi chi gel kho lo mi chu veng zo si ai thei da ta mi hung hi ta na hi YMA kitile KTP kitile khangdong group dang ho chun Sunday ni phata chan ni do ho chu no pha ai sa heu bin hi ahum ding dan gong chi mu ta bin hi Merchant Association ho yong chun Dolpui ME School a April tarik som le khada Mizoram dol hong zo sin Sunday ni le dol kha su ke ding chidan su ke a chu got the hi ti da ana pa sau a hi da na hi YMA kiti mong in Sunday ni le thil zo kiti ho lampi pa ma thil zo ho yang a kham pan taw na hi 7-day Adventist Sabbath nit chu hi jong le reng sunga uma hi le Sunday ni a thil zo ding hi poi ti in khau ta in po gi ta in thu a sei taw na hi Sunday ni kho hin lungnat na apo tha na hi he chi Sunday hung po do na chu tul tha na ko na hung po do a hi ji a hi 7-day Adventist phar so ta hi ta ke pa thelo mong te ho tu hi pen tha phat a hi mo me a sabat ni da ani hlum the na ni cha hi pu na hi Jesus Christa aleng pen ane ya ama thagau to ki zoba ama sabani ama worship ye hi zon a hi chuje chun juda sahoten sabat ani tabang bet wa sabat din ho hi hu hing ding khat cha yum lo ding a hi Christa hai mila sabat bui pi ho 7-day Adventist tam ta khau hi te he chi ikurset hi hal thanan mangu hi te seding atam the jing e vanoi sa kho ki gom khom ho chun he chi ki gom khom na zaw lo ho chu abor na asu mangu ding a hi hen la ise ma bangwin he chi lai ta le chun wana ko na pathian lunghan na sumthang sagi chu van til te hona ban ni cha an thei bo deu a hin pathian dan suke ho zo si chunga he chi goni chi sagi a ki thei bo jinglaya chu pathian hing mel chi na chang ho zo si chun khat cha yong a thu lo ding a hi he chin lo pi ta chu hung thong ding a hin hu hing cha te isala naw ni kho hung hi ki ding a hi amen ngalal ka sama mana hi chi hi Chiteng legend ke pathano men la sau tivin diabol le asol cha thilha ho kisu bang ni kho pathian lunghan na sumlhang sagia thonaw ni kho hi ki ding a hi sadrak besak ben ne ko hu do nani kho chu meithum la a gap sablut ho ka ni kho hi banga chu e sugan the ho e su mang ding e go lai ta wa chu Jesus Christa in ami theng te ho chu e dal ha lo diu sake ba kai bua Daniel gel kho pa chun hisiteng ta la hen amita san te chu